Mi plek tu dia sao dah. Bola sinungai na bigay kami na siya ito ka. Kaya ko ba upota? Halo. Microphone testing, halo. Mong sau đấy cô. Một lần đi ăn kinh, một vị trí chừng mong sau đấy. Mong vị trí mà sau nữa rồi. Đây mà cô chị. Mà sao nó sẽ sao đây cô nên kỹ tính bằng cái này có sao phải bắt đầu nấu bia thì nó sẽ dùng. Phải không? Chẳng gì. Hale. Messi.
Ngang chốt cái này, ngang chốt cái này. Koy ko na ka auto. Sabah sima ko nga sa ju kawan de ju kawan bitin bai. Ai ka din lo eh sidi. Iban no phao ko dam tin lo. Ta ko lam ni. Wa sin nang balle. Wa gol. Kan lak pa ni. Heirok emerged as the winner of Tkwa Trophy 2021-22, ladies and gentlemen. What 22 gi Maru Oiba Thoubal Lobby Kiba Mioi Karakak Ahamba Oina Asigi Prizes Fusin Ceremony Stawi Ikai Kunago Cheki Ahambada Tkwa Trophy 2021-22 gi opening ceremony. The team captain of Sana FC, runner-up, Tkwa Trophy 2021-22, ladies and gentlemen. Sila po ina. Ngasige siguro ba yang na mga ito Agad ba tawiban kang chari chilla ba matagtya kaitwa agad kang chari Nagaba Thoubal Association gi Commission sige suba Kawan masida sige suba final sa yabi bagi naman Central Lanzai ko sige mai kay digit agad kang chari Lolo na tournament asida saru yabi ba tempo naman team members and team officials in Central Lanzai ko sige mai kay digit agad kang chari Maru oina sige Sige siguro ba Oh my god! mga ito dumit Bon su Heirok FC na ngam khay